Lijep pozdrav još jednom, kao što sam obećao u prvom videu sa 4 para, rekao sam da smo za kraj tjedna pripremili 2 listića za vas i obećanje ispunjavamo, listić je ovdje. Prvi par je, mislim da se igra u nedjelju između Crystal Palacea i Manchester Citya. Crystal Palace se stvarno digao s novim trenerom, oni su bili zakucani za dno, svi su im predviđali ispadanje iz lige, ali su se stvarno digli, van su zone ispadanja, ali usprkos što igraju doma protiv Manchester Citya, mislim da nemaju apsolutno nikakve šanse. Guardiolina momčad i dalje melje sve pred sobom, čitave sezone u Premiershipu, tek su jednom remizirali, sve druge utakmice su pobijedili i mislim da se njihov niz danas nastavlja. Pobjeda gosta 1-2-7, mislim sasvim solidno kad znamo sve ovo o ovim ekipama. Druga je talijanska jaka utakmica između Intera i Lazija. Inter je čak u jednom momentu izbio na prvo mjesto, ali nekako je upao u krizu i sada polako počinje tonući, što mi nije nekakvo veliko iznenađenje. Lazio igra u sjajnoj formi, jako je dobar, tako da nas očekuje jedan zanimljiv susret. Ovdje mi je teško bilo izabrati pobjednika i zato mi je najbolja oklada na više od 2,5 gola, za šta se dobije 1,65. U posljednjih 5 utakmica Inter je 3 puta išao na više golova, 2 puta na manje, doma ima 5-4 u tome, ali kod Intera treba uzeti u obzir da su oni na domaćem terenu nešto napadački orijentirani. Lazio, oni su u gostima odigrali 9 utakmica ukupno i svaki put je na tim utakmicama bilo više od 2,5 gola. U zadnjih 5 imaju 4-1 u korist overa, tako da je se meni tu više od 2,5 gola nameće za sasvim solidan koeficijent. I završavamo ovaj listić s još jednim overom, ovaj put na utakmicu između Liverpoola i Leicester Citya. Mislim, ne trebam tu nešto posebno naglašavati zašto je odabir ovakav kakav je, jer Liverpool igra jedan ekstra napadački, pomalo često i neoprezan nogomet, dok je Leicester, statistika možda ne ide meni u prilog, ali u zadnjih 5 utakmica Leicester uglavnom igra overe. Sve je počelo od kad su promijenili trenera i od kada uglavnom idu u njihove utakmice u više od 2,5 gola. Na sezonskoj razini to je 11-9, ali po meni danas, s obzirom na sve rečeno da oba dvije momčadi zabijaju, vjerujem da isto idu u više od 2,5 gola. Ukupan koeficijent za ova 3 para je 2,85, definitivno vrijedi probati. Ne mogu reći da je to nekakav zicer, ali da ima svoju vrijednost sigurno ima. Evo, toliko za ovu godinu, ovo je naš posljednji video u 2017. godini. Nadam se da vam je bila uspješna, a da će vam i 2018. biti još uspješnija. Ja vas sve lijepo pozdravljam, dobro se zabavite za novu godinu, a onda u nove radne pobjede. Evo, pretplatite se na naš kanal na YouTube-u, lajkajte nas na Fejsu, pratite naše stranice, zaradite neke nagrade. Pozdrav svima!